sanjara i inženjera do mašina koje su obilježile generacije. Ovo su legende automobilskog svijeta gdje se inovacije susreću sa stražom. U srcu Italije, u gradu Modeni, mladić po imenu Enzo Ferrari sanjao je o brzini i slavi. Prije nego što je počeo da pravi automobile, Enzo je bio trkač. Strast prema nadmetanju oblikovala je njegovu sudbinu. Godine 1947. Ferrari je predstavio svoj prvi automobil, model 125S, označivši rođenje jedne legende. Uspravni konjić, Cavallino Rampante, postao je simbol italijanskog ponosa i trkačkog savršenstva. Svaki Ferrari nosio je ne samo motor, već i dušu, stvoren za ljepotu, snagu i pobjedu. Ferrarijeva crvena, Rosso Corsa, postala je boja strasti na trkačkim stazama širom svijeta. Od Le Mana do Formule 1, ime Ferrari odjekivalo je pobjedama i porazima. Enzo je jednom rekao: zamolite dijete da nacrta auto, uvijek će biti crven. Decenijama kasnije Ferrari ostaje više od mašine. To je san na točkovima. Jer Ferrari nikada nije bio samo o trkama, već o vjeri u nemoguće. Gledali ste legende automobilskog svijeta. Pretplatite se za još priča o brzini, inovacijama i bezvremenskom dizajnu.